Huko kwetu Uvira fasi wanaita Kasenga kureboisement yulu areboisement kuko position ya reboisement kuko hopitale generale ya 8e Sepak 1h du matin ya leo, 1h du matin leo drone ilipiga position ya FARDC ndio kukoma maafa ya mingi, watu wengi walikufa, basoda ba mingi antukai na uwa kukataka maki watu ni minofu tu. Leo le 11 avril 2026 leo hii a 1h du matin drone atujue kama ilitoka ngambo ya Rwanda, kama baba mwa anasema ilitoka ngambo ya Rwanda, maana tuseme ni ya nani, ni ya M23 ninapiga position ya FARDC, batu ni minofu tu. Huko kwetu Uvira fasi wanaita Kasenga kureboisement yulu areboisement kuko position ya reboisement kuko hopitale generale ya 8e Sepak 1h du matin ya leo, 1h du matin leo drone ilipiga position ya FARDC ndio kukoma maafa ya mingi, watu wengi walikufa, basoda ba mingi antukai na uwa kukataka maki watu ni minofu tu. Leo le 11 avril 2026 leo hii a 1h du matin drone atujue kama ilitoka ngambo ya Rwanda, kama baba mwa anasema ilitoka ngambo ya Rwanda, maana tuseme ni ya nani, ni ya M23 ninapiga position ya FARDC, batu ni minofu tu. Huko kwetu Uvira fasi wanaita Kasenga kureboisement yulu areboisement kuko position ya reboisement kuko hopitale generale ya 8e Sepak 1h du matin ya leo, 1h du matin leo drone ilipiga position ya FARDC ndio kukoma maafa ya mingi, watu wengi walikufa, basoda ba mingi antukai na uwa kukataka maki watu ni minofu tu. Leo le 11 avril 2026 leo hii a 1h du matin drone atujue kama ilitoka ngambo ya Rwanda, kama baba mwa anasema ilitoka ngambo ya Rwanda, maana tuseme ni ya nani, ni ya M23 ninapiga position ya FARDC, batu ni minofu tu. Huko kwetu Uvira fasi wanaita Kasenga kureboisement yulu areboisement kuko position ya reboisement kuko hopitale generale ya 8e Sepak 1h du matin ya leo, 1h du matin leo drone ilipiga position ya FARDC ndio kukoma maafa ya mingi, watu wengi walikufa, basoda ba mingi antukai na uwa kukataka maki watu ni minofu tu. Leo le 11 avril 2026 leo hii a 1h du matin drone atujue kama ilitoka ngambo ya Rwanda, kama baba mwa anasema ilitoka ngambo ya Rwanda, maana tuseme ni ya nani, ni ya M23 ninapiga position ya FARDC, batu ni minofu tu. Huko kwetu Uvira fasi wanaita Kasenga kureboisement yulu areboisement kuko position ya reboisement kuko hopitale generale ya 8e Sepak 1h du matin ya leo, 1h du matin leo drone ilipiga position ya FARDC ndio kukoma maafa ya mingi, watu wengi walikufa, basoda ba mingi antukai na uwa kukataka maki watu ni minofu tu. Leo le 11 avril 2026 leo hii a 1h du matin drone atujue kama ilitoka ngambo ya Rwanda, kama baba mwa anasema ilitoka ngambo ya Rwanda, maana tuseme ni ya nani, ni ya M23 ninapiga position ya FARDC, batu ni minofu tu. Huko kwetu Uvira fasi wanaita Kasenga kureboisement yulu areboisement kuko position ya reboisement kuko hopitale generale ya
ibihe byiza kuri mwese bakunzi ba Kabara TV1, turabasuhuje tubifuriza gukomeza kugubwa neza abari mu bigo bitandukanye. Tubahaye yambo, abandi nimwiriwe, abandi nimwaramutse. Jusqu'à la dernière goutte de sang, victoire et quoi, y'a pas de retour, ku munsi rero w'ejo ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane hari kuwa gatanu, Minembwe ibitero by'indege za drone na Sukhoi 25 bikomeje guteza impungenge mu basivile baturiye kare akarere ka Haut Plateau. Minembwe rero mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravuga impungenge zikomeye mu baturage bo mu gace ka Minembwe nyuma y'amakuru y'ibitero by'indege zitagira abapilote drones ndetse n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 bivuga ko byakozwe n'ingabo za leta ya Kinshasa iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi kufatanya n'iza Evariste Ndayishimiye wa leta ya Gitega ayoboye igihugu cy'u Burundi. Amakuru aturuka mu baturage bavuga ko kuwa gatanu ushize hagaragaye ibikorwa by'indege ya Sukhoi yagabye ibitero mu duce dutuwe cyane, bikekwa ko byibasiye abaturage basanzwe, aho yarashe n'ikibuga c'indege ca Kiziba, aho yagiye bagiye bakomeza banyanyagiza ibisasu ahatandukanye. Ibi byakurikiwe n'ibitero bya drone bikomeje kumvikana mu bice bitandukanye bya Minembwe, bikaba byaratumye abaturage benshi bakomeza guhunga ingo zabo. Abaturage rero baganiriye n'itangazamakuru bitandukanye bavuga ko ibitero byangije byinshi mu bikorwa remezo birimo amazu y'abaturage, insengero ndetse n'ibitaro byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze. Hari kandi andi makuru avuga ko abasivili baba barahasize ubuzima, nubwo imibare nyakuri itaremezwa ku mugaragaro n'inzego zibishinzwe. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irasaba ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo hamenyekane ukuri ku by'ibi bitero, cyane cyane ku ngaruka zabyo ku baturage b'inzirakarengane. Imiryango ishimangira ko amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara agomba kubahirizwa. Ku rundi ruhande akaba ari nta tangazo rirambuye riratangwa n'ubuyobozi bwa Kinshasa cyangwa se Gitega ku bijyanye n'ibi birego baregwa, usibye ko batanabyemeza, dore ko bakomeza gushishikariza abaturage kubiyunga cyangwa se kuza mu bice bitwa ko bayoboye, bitewe n'uko bagaragaza yuko aho bari ariho hakwiriye kuba hari umutekano